Orera Kamere TV. Mwakwa mwiroreri wa television ya Kamere TV, muthenya waku ni mwega, ni muthenya wa gatano wa ngiri na mirongo iri na imwe, ngihoka ati no urathii na mbere wega na mihango yaku ya thii na nie ndoka nigetha ngumenyithie maria tukuhaririirie ukiria thaa icio guo na maria tumakona citiganite cia bururi wa Kenya Yariura. Tukiambere ni ati anake kuma gicigo-ini citiganite thiini wa kaunti ya Nyeri riu ni mekuguneka motaro ni andu horo undu umwe na tuganite na mucemanio uri uhaririirio muthenya wa uthi ikinya ritio na kuoneka ta mabataro mao matagaretirwo mbere mandiki ngugi mucemanio ucio na tunyitana na gicigo-ini kio guku ni kaunti ya Nyeri na of the people leading this forum ni ariganĩire gũtirĩ mũricirĩ wa Regis na University no turamethera ni ya munia uria uka kwina slots na andike youth yaitu ucio no nyende Lewis atutaririe muno uhoro wa demo group na Lewis mbere ya mheshimiwa nini kega nikia urona zika na rigia we wa budget thini wa bũrũri thirikari itanya jithi ina item nene muno riria riri ukokinya wa bũrũri kita guku nigetha ni example ya nakia ni otete gucokera magakorwo mari gurubu na magakorwo magika maundu manene muno andu matigatuikage ati no gweterera mareherwo indo mandeka station mahetwo mbeca cia Uwezo Fund kuri mareka value ya koguo muthenya atiriri mutirigane itumia na iretu ni maroragwo ri
Wabere nä katwa horo wayo nä mekuona matirarä hata na nä tå ronge maå ndå kwanja rä u niä maå ndå ma makaruta wä ra å cio Uwezo Fund ramwe tukorwo na biacara na gagatä-inä nä getha makorwo mena mbeca cia gå twarithia innovation. Nä å kuona twä na maå ndå maingä innovation-inä na youth council na youth na kaundu no nä tå rona maå ndå makä rä ria gå kä ra na nä kä o twä gå kå te technology na rä u onaya maraina Azamido mwaka å yå rahä tå kire hä ndä ya covid tå 1.8 billion kå rä aini na nä tå renda kuoge kä ndå gä a kå ria. Koguo wä ra nä må ingä no no må haka rä u tå kä nyitä rä re må nene witå